Izwa Jehova nxa ngikhala ngezwi lami iba nomusa kimi ungiphendule. Ngokusho kwami ukuthi ifunani ubuso bami inhliziyo yami yathi kuwe ngiyakufuna ubuso buka Jehova. Masifumane ilizwi lethu kuncwadi ngokombhalo ngokamvangeli uJohane isahluko esikhulu ke sika 21. Sofunda lapha ku verse 1 sigcine lapha ku verse 14. Ngoba ikhulu sizothatha nje ivesi ibe yinde, ibe yinye. Wayesethi kubo phonsani inetha ngasekunene somkhumbi niza kuthola. Base bephonsa babe besaba namandla ukulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Masikhuleke gameni likayise, gameni lendodana nasegameni likaMoya Ingcwele. uNkulunkulu yise siyabonga baba, siyabonga ubukhulu bakho uNkulunkulu onamandla. Sicela uxolo kuwena baba wethu ophezulu konke, ngoba uNkulunkulu kasazi lishona nje ilanga sone kangaki. Siyona uNkulunkulu ngokuhamba kwethu singazi baba ukuthi sonile, sone ngokukhuluma kwethu nokucabanga kwethu singazi kuwe sonile. Sicela uxolo kuwena uNkulunkulu onamandla. Ngalomzuzu baba siza kuwe, Nkosi, siguqe ngamadolo ngalesikhathi sanamuhla, kulesikhathi esimbi uNkulunkulu onamandla. Omane Nkosi usithathe wasibeka eceleni baba wethu osezulwini, wathi kungcono umuntu ahlale yedwa ukuze akwazi baba ukucabanga kahle akukhonze. Siyacela ke Nkosi ngale nkonzo yemvuselelo usinikeze amandla Nkosi, iqhubile ilizwi lakho ngawuJesu Kristu Nkosi yethu kuze phakade, amen. Mangibingelele abaphathi belizwi likaNkulunkulu, ngibingelele wonke umuntu okhona ngaphansi kwebandla lethu iDurban Circuit 712. Ngibingelele bomama bami, bobaba bami, bodadewethu, nobaba umongameli osiphathele lesekethe, ubaba umfundisi uMakhaye nomama uMakhaye, ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Ngizoba mfushana kakhulu ngoba ngimvuselelo ukuba benginesikhathi kulisondo kwinkonzo ka9 bengizoba nesikhathi esanele ngizocophoza nje bazali bami ngaphansi kwelizwi isahluko sesithupha lapha ngokubhalwa kamvukani kaJohane 21. Phonsani inetha ngasokunene somkhumbi niza kubamba. Ilona ilizwi lethu leli esoma kulona bazali bami. uJesu ngalesikhathi simthola ehla eshona ezansi efika kwilwandle laseTibera. Abazi kahle bathi lelo lwandle laseTibera ulwandle eliphakathi eGalile. iGalile ke lulwandle ongazuthi lisiqhingi. Eceleni kwaseGalile maningi amadolobha akhona, kodwa kukhona nalela dolobha laseTibera okuyilona uJesu ehla usuka kulona nje uJesu kulela dolobha ingoba kade efike kubafundi bakhe lapho babethukile bengazi ukuthi into eyenzeke kuJesu mhlasimbe izakwenzeka nakubona. Babengazi ukuthi uJesu usevukile, kwakwamahemhemu nje abebawezwa ngabantu ukuthi uJesu uvukile. Ufika nje kulabo abafundi, ufika kubona bahlezi basigqumile. Yila ifike wathi khona ukuthula makube kini. La khona impikiswane noThomas ngoba wayengakholwa ukuthi uJesu uvukile. Wafika uThomas wafuna ukubona ukuthi ngempela uJesu uvukile. Wafuna ukubona amanxeba. Usuka lapho wehlela ngezansi olwandle laseTibera. Mefika khona ufica abanye abafundi uma uphetho ebakade bahleni madoda bayodoba emfuleni behla bamlandela. Bafika uJesu ekseni kade bedoba imini yonke kodwa bengabambi lutho. Ufika uyama uyababheka uthi bantwana bami nilambile yini na? Yona into ayisho kuyena shonge enye into. Wathi nilambile yini? Bathi cha. Bathi yebo silambile. Wathi phonsani ngasokunene lapho niza kubamba khona. Kusho ukuthi yonke leni imini ayikho idirective bebeyilandela, bebephonsa kuzenye izindawo lapho befika uJesu uthi phonsani ngasokunene ilapho nizobamba khona. Baphonsa ngasokunene. Uthi omunye bemthanda kakhulu sebewabambile ufishi begqola inethi bekhuphuka nalo. Uyasuka uthi hayi yona inkosi impela le efikile kuthina.
ngoba bazalwane kungenzeka nangolo mzuzu umisimo sezwe lethu sishintsha kasimbe basiphonsa endaweni eseceleni besingayilandeli i-directive kaNkulunkulu la kufanele ukuthi ke masambe kungeke uJesu mebayekisa kwindawo akade bephonsa kubona uthi phonsa neceleni kwasekunene uthi mhlambe sobaba ufuna ukuthi kini ngalomzuzu kungenzeka ukuthi noma isimo sisibi kanje indlela ebuhamba kuyona akuyona indlela obekufanekile uhamba lalela i-directive onikezwa yona nguJesu Kristu ukuze izinto zakhe zilunge zihambe kahle kungaka mefika kubona uthi phonsana kwenzeka ukuthi namanje noma isimo singasivumeli ungenile umbhubhazwe kasimbe besamba ngenye indlela kungaka uNkulunkulu uzama ukusithatha manje usibeke eceleni ukuthi omunye nomunye abe nemzuzu kuye ayedwa etelekhonini lakhe kungaka umgomo wethu ebesubeka namhlanje sithi ithemba eliphilayo kulabo abangenathemba kungaka uJesu efike kubona abafundi bakhe besaliphelile ithemba mkasimba basebeqoqa namanethi sibegoduka emakhaya wafika umnini wethemba wabanikeza ithemba baliphonsa inethi baphuma ofishi baba baningi kakhulu ngoba ufikile umnini wethemba funa ukuthi bazalwane noma kunjalo ukhona umnini wethemba asiphonse kuyena zonke ingxaki zethu uyena uzosithwalela kasimbe nalesi sifo sekhona esikhona masiphonse kuyena siguqa ngedolo simncenga mhlawumbe uzosizwa asiyeke ukuphonsa kwezinye indawo ngoba ithemba libulala utho omunye okuyena umshayeli wamabhasi uyipilot i-Air Force pilot oshayela amabhanoyi bezama ukubeka mongameli wami indaba yethemba uthi uyabona ke ungaphila khona into ayibiza ngokuthi i-rule of trees uthi ungaphila amasonto amathathu ngaphandle kokudla kodwa ukwazi ukuphila aphinde athi unumber 2 ungaphila izinsuku ezintathu ngaphandle kwamanzi athi unruri athi number 3 ungaphila amahora amathathu ngaphandle kokuhlala endlini athi okwesine athi ungaphila imizuzu emithathu ngaphandle komoya kodwa ingxaki enkulu ngeke uphile imizuzwana emithathu ngaphandle kwethemba uma lingekho ithemba noma ungathi endaweni ngoba unalo ithemba uzakujika ngoba unokwesaba uphindele emuva futhi ukuthi kini nalo ithemba elinguJesu bamba lona ukuze uhambe ubheke phambili uNkulunkulu abusise kushinyayelwa kwezilakho manje kuzowe phakade amen. Phansi kwelizwi vice okade usinikeza lona ethi phonsani amanethi ngasekunene somkhumbi ngicela ukujoyina vice uthi uma ngabe umvangeli uJohn esibhalela lelizwi ethi phonsani amanethi enu kwesandleni sokunene ngikhumbula umbhalo uma ngabe inkosi uJesu isivukile abazalwane belambile bengenakudla ekade bengakwazi ukudoba zonke lezi izinsuku ngoba bebexakekile uJesu kade efile uma sebemuzwa ukuthi uJesu usevukile badidekile ukuthi ngabe kwenzeke njani kodwa ngenxa ukuthi umusa kaNkuluNkulu wehlile kubazalwane uma ngabe ethi uJesu phonsani amanethi enu ngakwesokunene kumkhumbi uJesu unikeza the orders he is giving the specific orders
ukuthi ningawaphonsi noma kuphi kodwa niwaphonse ngasokunene somkhumbi ukuze nibambe. Bazalwane, ikhona le ndaba ngike ngayithola kwenye yabavangeli, umvangeli uLuke chapter 5 verse 4 uthi phonsani amanethi enu bese niqhubekela ekujuleni nehlise amanethi nibambe. Athi uSimon Petru uJesu, hayi Nkosi, sidobe ubusuku bonke, sishikisha ubusuku bonke kodwa sathola lutho. Kodwa uma wena ngezwi lakho, kepha ngezwi lakho siyakwehlisa lamanethi ngokwethemba ukuthi siyakubamba. Uthi uJesu, qhubekani nishone ekujuleni. Kubiza ukuthi yiloyo naloyo bazalwane ashone ekujuleni. Lithi iBhayibheli engike ngalifunda lithi throw your net on the right side of the boat. Ayisho ukuthi noma kusiphi isandla kodwa si specific, ithi throw your net on the right hand side of the boat. Bazalwane, singaphonsi noma kuphi izinto zethu, uyodwa umuntu nomkhululi wethu ongumsindisi wethu. Uma silalela ama-orders, uma ngabe uhulumeni ethi asihlaleni ezindlini sizigade, we must follow the orders ngoba siyakuzuza. Uma ngabe le ndaba ke endala kaNkulunkulu uma ngabe enza izimangaliso, ngoba this is one of ama-miracles uJesu awaperforma emva kokuvuka kwakhe, ethi abafundi, Nkosi kade sidoba ubusuku bonke sikhathele, ngakho-ke asisenathemba. Uthi kodwa ngokukholwa kwenu waphoseni ekujuleni. Uthi yizani niqhubeke ekujuleni, niqhubeke ekujuleni. Ngakho ngamanye amazwi kufanele sijule nasokholeni ukuze sizuze in abundantly. Lalela-ke le ndaba ithini. Zimbili izindaba engicela ukuzicacisa kakhulu la, ukuthi siphosa amanethi ngokuzuza. And kuthiwa uma ngabe ngifunda le ndaba ukuthi bazuza izinhlanzi baze baswela nokuthi bazozithola kanjani ngamanethi ngoba zase siningi kakhulu. Uma ngabe silalela ama-orders bazalwane, siyazuza umusa kaNkulunkulu in abundantly. Siyazuza, siyanikezwa izinto in abundantly ngoba sisuke silandela ama-orders. Ikhona incwadi engike ngayifunda mongameli, incwadi yomunye umbhali wezincwadi of the gospel. The name of the author uDon Gossett. The title of the book, it's called Keys to Receiving God's Miracles. Ithi le ncwadi uma ngabe ngiyi-analyzer mongameli kazi, ithi regardless of your status, regardless of your name, regardless of your education, uNkulunkulu uyakubusisa ngendlela akubusisa ngayo. uNkulunkulu bazalwane akasivuzi ngokona kwethu, kodwa uma sisondela thina kuyena and follow the orders ngendlela esinikezwe ngayo ama-orders, siyakuzuza umusa in abundantly. Uma umpostoli uPaul kwezinye zezincwadi uma ebhalela ibandla laseFilipi, uthi umpostoli Paul, uNkulunkulu wami uzokugcwalisa ukweswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kukaJesu Kristu. Impilo yethu isesandleni sikaJesu Kristu. All what we need to do mongameli is to align ourselves accordingly. Uma ethu Jesu, I am giving you orders ukuthi niphose amanethi enu ngakwesokunene. Therefore kubiza ukuthi ngempela siphose amanethi, ungatholakala usuwaphosa wena ngakwesokudla kanti cha, isandla sakho uJesu Kristu was very specific. Obatshela abafundi ukuthi waphoseni amanethi ngakwesokunene somkhumbi lapho enizothola khona. uThixo ke uma silalela ilizwi lakhe nangendlela asinikeza ngayo, uthi mayisebanikezile abantwana ukudla
kwasekuningi seziziningi lezi inhlanzi seziziningi hey bazalwane izinhlanzi that was a form of i-trade ngalesi sikhathi ababephila ngaso zaziningi ngalendlela base bengasazi ukuthi bazozenza njani uNkulunkulu njalo kosumkhonzayo mam president uNkulunkulu uma sicela kuyena he give us izinto he gives us abundantly singabe sisazi ukuthi sizokwenza njani uthike umbhali ngelinye ilana umpostoli Paul umebhalela ibandla laseKolose uthi lokhu ke nina uthi uma navuswa noKristu funana kwaphezulu ngoba inhlanzi lezi esizitholayo ezesikhashanyana inhlanzi ziyaphela bathi thina ngokuvuka kukaKristu thina masifuneni umusa wakhe in abundantly ezulwini uThixo ke asilekelele laleli uvuthondaba lekelela indaba ithi ke mongameli laba bazalwane bebehamba ubusuku bonke bengatholi na inye inhlanzi kodwa ke nansi indaba la ikhona they are using the same boat they are using the same net they are using the same method of fishing kuphela nje manje they are focused ukuthi balandela ama-orders uJesu Kristu abanikeza wona uthi phosani inethi ngakwesokunene kusho ukuthi lokho kubiza ukuthi uNkulunkulu thina singabantu abaphiwe ukuthi fanele silalele ngendlela uNkulunkulu asinikeza ngayo ama-orders. This is also a tipex or a tip of the iceberg of this intshumayelo ngendlela engi-understanda ngayo yebazalwane siyahamba ekuphileni kodwa sazi ukuthi umusa kaJesu usizuzile ngaso sonke isikhathi siyahamba ukuphela nje kufanele silalele ama-orders thina and just follow the orders ungabi lihlongandlebe makuthiwa shonani kwa-left nina nishone kwa-right ngoba uNkulunkulu uthi thina masihambe ngokomyalelo kaNkulunkulu siyibandla thina elihamba ngokomthetho kaNkulunkulu according to the 10 commandments which is the constitution yokuphila kwethu nokuphila komuntu owumzalwane ithi ke mfundisi uma lencwadi ngiyifunda ngijula nayo ngiyathola ukuthi ukuzuzwa komusa lokhu okukhulunywa ngakho buka ke a sudden change mongamelikazi the sudden change laba bantu kade bedoba ubusuku bonke bengatholi the sudden change ithi base bethola that was a sudden change base bethola inhlanzi kuwo futhi le ndawo kade bedoba kuyo azange baye kwenye indawo babahambe kuyo le ndawo kade bedoba kuyo basebenzise the same boat kanjalo baphinde basebenzisa the same net kodwa bona ngoba umusa kaNkulunkulu usanele sonke kanjalo uma ngabe siza kulalela izinto uNkulunkulu asicela ukuthi sizenze akukho uNkulunkulu akufuna kithi it's the grace sihamba by the grace asihambi ngokubona kwethu noma ngokwazi nangokuhlakanipha kodwa konke lokho esikwenza size sisaphilile nje mongamelikazi namanje it's by the grace of God ngoba silalela ama-orders makuthiwa hayi ningahambi endaweni ethile ningayi ezindaweni ezithile sihamba according to the orders uma sengizohlala phansi ezwini lokuthi phonsani amanethi enu ngasekwesokunene komkhumbi ngithi mongameli akufanele sike sishintshe this is a learning curve bazalwane uNkulunkulu mhlambe ngalesi sikhathi esibekwe kusona we are being placed in a scale so that each and every one of us can weigh herself or himself azibona ukuthi ngimephi ngokokholo lwami ngoba usathane uphumile ufuna abantu abangamkhonzi uNkulunkulu uyalifuna ibandla likaNkulunkulu kodwa akanamandla ukuthi angasizuza angakwazi yena ukuvala inkonzo kodwa akanamandla adlula usathane akanamandla adlula kaNkulunkulu ngoba yena he's a God of mercy he's a God of miracles umusa wakhe ke usanele sonke ngakho ke uma thina savusa noKristu masifuneni okwaphezulu ngoba inhlanzi ezesikhashanyana siyazenza sizidle ziphele kodwa nje inhlanzi ezesikhashanyana
uNkulunkulu ke thina ufuna ukusibekela okungaphezulu beyond what we have emhlabeni izinhlanzi eziphelayo kodwa yena umsa wakho uhleli ngona phakathi sengathi ke bazalwane singake sifunde ukuthi sikwazi ukuphosa amanethi ethu siwaphose ngakwesokunene ukuze sikwazi ukuzuza in abundantly sikwazi ukuzuza umusa kaNkulunkulu ngoba konke sikufunayo ungumusa akukona ukuhlakanipha kwethu nokuqonda kwethu kodwa konke esikwenzayo kungumusa kaNkulunkulu ngicela sikhulekeni baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha uma uNkulunkulu sikulemvuselelo this is a revival service uNkulunkulu oyingcwele yokubuyisa ithemba lithi ithemba uNkulunkulu mangabe selilahlekile uNkulunkulu kubazalwane kodwa sazi ukuthi wena you are the only God okwazi ukubuyisa ithemba lethu ezimpilweni zethu wena you are the alpha you are the omega sithi uNkulunkulu oyingcwele ithemba abantu bese bethi uNkulunkulu akasekho emhlabeni sicela ukwazi ukuthi bakwazi ukuthi wena ukhona njalo uyabusa ngezikhathi zonke thatha udumo ke baba namanje kubatshazwe igama lakho Nkosi ngoba wena uhlala uhleli Nkosi kwelezulu izulu uNkulunkulu oyingcwele siyacela ke baba namandla amakhulu yiba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu siphinde thina sibe ngabantwana bakho Nkosi siyakhuleka Nkosi kule South Africa nali ibandla lakho uNkulunkulu oyingcwele lididekile uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu enamandla amakhulu sithemba wena baba ngoba wena uthi noma yini esicelayo baba egameni lakho uyakusenzela baba nangaphezulu kokucela kwakho uNkulunkulu oyingcwele siyacela baba uNkulunkulu namandla amakhulu sizwe Nkosi umthandazo wethu uNkulunkulu olungileyo uma sihlele emakhaya uNkulunkulu oyingcwele sisabekiwe uNkulunkulu eceleni ukuthi uNkulunkulu ke silalele ilizwi lakho ke siyeke ukuphithizela uNkulunkulu oyingcwele siyakumema ke uNkulunkulu oyingcwele ngene ezinhlizweni nasezingqondweni zethu Nkosi uhlale nasolimini lwethu ngoba isikhathi baba lesi sokulungiswa sokomuntu uNkulunkulu oyingcwele ukuze akwazi Nkosi ukuhamba ngasokunene komkhumbi ngacela ke konke lokhu ngayo wavuka uJesu Kristu manje naphakade amen Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu ngoJesu Kristu Wizwi asinikelo na kuJohn 21 uverse 6 wayesethi kubo phonsani inethanga kwesunene somkhumbi niza kuthola babe bephonsa ababesabamba baba namandla ukudonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi kungalesi sikhathi uma sibheka kubavangeli bobane uJohane kuphela okwena osicaciselayo ukuthi uJesu ubonakele ngasolwandle lwaseTiberi ngalesi sikhathi ukhona abafundi baJesu uyasuka uPetro uthi ngiyakodoba bathi abafundi bakhe ayakade ekanye nabo siyakulandela uma ehamba nabo bayafika bengena emkhunjini sizokhumbula ukuthi ngalesi sikhathi uJesu akasekho kubafundi bakhe usesusiwe ngokuthi uma umalusi engasekho eseshayiwe izimvu ziyahlakazeka ngalesi sikhathi siyabona izimvu zihlakazeka abafundi sebephindela ekudobeni ngoba ngesikhathi singaphambili ehlanganeni uJesu uhlanganena labafundi kade bedoba izinhlanzi ngalesi sikhathi wabajika yena wabenza abadobi babantu sebeyabuya ngoba umalusi akasekho useshayiwe izimvu seziyahlakazeka baphindela ekudobeni useyaphinda uyaqhamuka kubona uyabonakala kepho bona abamboni uyababuza ukuthi bantwana ninakhona ukudla bathi asinako ngalesi sikhathi uma ngizobheka lencwadi esinikwe nguVice ngizoyihlanganisa nesimo esikusona kwilizwe esiphila kulona sibhekene nesifo seCovid-19 kwanga kubiza thina amaKristu singabiza uNkulunkulu sifane nabo laba bafundi silalele umyalelo kaJesu ngoba baba nethemba abazange bafune ukubuza njengathi thina abantu ngathi mina ngangizoke ngimbuze ukuthi ngoba ke Nkosi sesishikilise ubusuku bonke sifuna lezi zinhlanzi singabambi unesiqiniseko esingakanani ukuthi sisabamba
kepha bona ngaba banethemba abazange babuze baphonsa amanetha babamba izinhlanzi zabakhona kwanga isifiso sami singathi thina abantu bakulesi sikhathi sikhuleke kuNkulunkulu simncengisise ngaso sonke isikhathi uma kuthiwa ethi umongameli welizwe lethu masihlale ezindlini ukuhlala kwethu ezindlini masibe namakhona lapho sikhuleka khona izintombi ezinhle lapho sikhuleka khona bazali bethu lapho sikhuleka khona simbize uNkulunkulu ukuthi noma isimo sinje yena unguNkulunkulu ozwayo unguNkulunkulu olalelayo unguNkulunkulu ongazushiya noma siphuma endleleni yena ulithemba namathemba kwanga kumgomo kaVayisi ngakhumbula intombi yaseSamaria eyinesifo somopho wathi uma izwa ukuthi uJesu uzozodlula yathi ngoba inethemba elingaphakathi kuyona yathi ngeke ize ngitshele umuntu kepha mina ngizobamba umphetho wengubo onguJesu ukholo lwethu kwengathi singaqina amaKristu simthembe uNkulunkulu nakulesi sifo sisho sithi sizakudlula kusona senze lokho imiyalelo umongameli wezwe lethu athi masiyenze siqhubeke nokugeza lezo zandla zethu siqhubeke nokuhlala ngokuqaqana siqhubeke nokuthi masike emakhaya sikhulekele nabo abahlengikazi abasezibhedlela ababhekele nezimpilo zethu sibakhulekele odokotela sibonge labodokotela abathe balethwa kulesi sikhathi kuba bazobhekana nalubhubhane lwalesi sifo uma ngibheka ukulethwa kodokotela ngibheka ngihlanganisa namanetha ukuthi aphonswe phaka bafanisa nezinhlanzi ukuthi bona njengoba belapha bazonqoba lesi sifo izinhlanzi zona zanzi yisign yokuthi kunqobeke indlala kubafundi baJesu thina ithemba lethu masilibeke uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi siphose zonke izifiso zethu kuNkulunkulu size singamdeli uma ngithi ngiyabheka kwincwadi kaJona uNkulunkulu wathumela uJona eNiniva ngoba ethi yokulibhubhisa ngoba selilahlekele imiyalelo yakhe kodwa uma efika uJona ewusho umthetho bajika bonke bamlalela uNkulunkulu bazisola ngisho inkosi yakhona ezweni laseNiniva yagqoka ingubo yesaka kwathiwa kwazi inkomo zakhona kwazimvu azinakudla bazila konke okuphuzwayo nokudliwayo balalela bacela umusaka kaNkulunkulu kwangathi nathi lesi sikhathi bazali bami singahlala kuNkulunkulu sithi nale izodlula uma ngikhumbula ihubo likaDavide ethi ngobheka phina uNkulunkulu uma ngingabheki kuwe ngosizwa kubani uma ngingasizwa nguwe yilesi sikhathi okumele sizifune thina ubukhona bethu sizifune sizixhumanise noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi sibhekise izifiso zethu uNkulunkulu sizincenge sivume uNkulunkulu ukuthi ngokungenzeka ukuthi ukufika kwalesi sifo kungangokuthi thina sonile senze lezi zinto ebengafanele ngabe siyazenza kepha yena uthembekile ezwini lakhe ukuthi uma sijika sixolisa kuyena uza kusizwa sihlale siphonse amanetha ethu ekujuleni mandingene ndibe maxhaphethu ndizixelisa uhili esenza umcimbi wakhe elungiselela ukuyophumla ndiyajoyina kulamazwi kaJohane 21 ivesi yesithandathu phonsani umnadi ngakwesokunene nizobamba ithemba eliphilisayo kwabangenalo ithemba zintathu izinto endiziqaphelayo kulamadoda ukuthobeka ukulalela inkolo uYesu Mzantsi Afrika uqhamuke enqwemeni engamazi lamadoda uba nguYesu lo
kodwa uthi baqhamuke wabanika ithutyana noba baqhubeke nomsebenzi abawenzayo. Bantwana, aninanto edliwa yona. Nkosi, sibulala kubusuku bonke, asibambanga nto. Phonsani umnotho. Ngakwasokunene nizobamba. Yandichukumisa le nto yala madoda. Ngoba akuve kubuhlungu ukubulaleka ubusuku bonke ungabambi into abantwana babebelambile. Uzamazamane nokubamba unyaka uqala uthi yophela inyembezi zingamlime bongo ufike ekhaya abantwana bathi tata silambile. Nalamadoda abhekana nengxaki enjalo ngoba ubusuku bonke bebulalekile ithemba liphelile kubo. Ukuphela kwethemba uSathane uyayifumana ithuba lokuqoqodekisa akwenzisa izinto ezizogcina sezikhalisa abanye abantu. Kuvakala sokusithiwa uyiseka abantu kanye ubane unyana kaba zibani akasabambeka apha emgwaqweni uhambe bamba abantu inkunzi ngoba uphelelwe lithemba. Masimkane Mzantsi Afrika sicanga indlela ephela kumhlolokazi owayixakekile ekhona amalongwe ndinombono embethe ingubo zimnyama ezilile sanda kushonelwa indoda esithi enhliziyweni yam mandicholachole okuba sidle nomntana wam le mgutshane yokugcina sife kuphele ngathi ngoba asazi into abasothatha ntoni kusasa sihlanganise nani. Kanti uThixo amenzela icebo. Wathi bamenzela uThixo icebo wathuma isicaka sakuba dlula kulo mama. Wathi badlule kulo mama wafika wathi hayibo ngicela undiphakele. Wangaphendule lo mama akhange ndimve esithi mamela andinandoda mina ndibona nje andinawondlana naye amanye amadoda endingakwazi bangawaphi. Kodwa uye waphonsa ngasekunene wathi baphonse kanti uThixo umenzela icebo lokuba ubambe. Yebo bazalwane awukwazi kubamba ungaphonsanga. Ndiyathanda amadodana elizwe lakwethu uwefe sithi siphonse sivivaneni bazalwane ngoba uma ungaphonsanga awuzukwazi kubamba. Ndimthandile nopresident welilizwe evakalisa intetho yokuphonsa wathi bazalwane onotho makaphonse kongenanto ngoba ilizwe loMzantsi Afrika ukuma kwalo kulele ezandleni zethu nokuwa kwalo kulele ezandleni zethu. Phonsani umnotho kawasokunene khona nizobamba. uThixo manisikelele anithambisa nqalise ngoKristu zethu kodebe naphakade. Amen. UbunguThixo izolo unguThixo namhlanje usezaba nguThixo kusasa. Nakwaba abazinyembezana ngalomzuzu kungavuma ukuthi bahlale phansi ngenxa yendlala. Thixo namandla uzawulenza wena icebo ngoba nguThixo wena odala amacebo apho ngekho cebo khona. Ulithemba lamathemba
Thixo namandla maxa senjenje sizama Nkosi ukubuyisa ithemba ebantwini bakho abalele ngandle xananye besithandaza abantu uhlanganisa ntoni na kodwa Nkosi xa ke sithi uJesu masiphonse ngasekunene khona sizobamba Thixo namandla sicela usiphela umandla ukuba Nkosi okwesinako siphonse ukuze Nkosi egameni lika Jesu siyinqobe le COVID-19 ayinawo amandla ezimpilweni zethu ube Nkosi usongamele upresident walelizwe iministers Thixo namandla nomongameli wethu walesekethe ube naye Thixo namandla makhulu ne-leadership yonke lelizwe Thixo namandla makhulu bagcine ubalondoloze egameni lika Jesu sithi fefela Nkosi yethu uKristu ithando lobudlelwano moya engcwele mawuhlala kusonke ngabanye abantu naphakade amen.